ngasi phong ki ba tongan tongan manipuri si phong sing digi amasum thok ki ba thawdo wa thok sing digi maru ebe I pauk sing khonga charaga manipur top channel gi maike digi mayam da share tawzigi anbada manipur na numit humni gi manung da vaccine dose lising humdraga manga central government gi fanglagani amasum vaccine yamna manghan bada manipur na mari suba mafam kalli COVID-19 laisat ke ni suba web asi thengna na hotna bada khwaidigi sawba saruk am oiriba vaccination gi ahum suba phase bharat ki atopa state khada haukiba me amadigi haukrabasu vaccine gi awat palaibana maram oiraga manipur da sahi taraga ni panagi nifuga mari fawgi vaccination gi program asi hauba ngamdana lairi asiguma sara asida state asina numit humni gi manungda punna vaccine dose lising humdraga manga kendra sarkar dagi phanglagani hairi manipur na vaccination program hek haurakpadagi punna vaccine dose lakh mariga lising taraga tereka satreka kuntra phangmagi manungda miyoi la ahumga lising ahumga sanipan ga humdraga mari vaccine kapre hauzik state asida stock ta lemhoriba vaccine masing asi punna lakh amaga lising tara humdoi ga sanipan ga yankhai ka tarukni loinana state asida sai taraga nipan gi nifuga mari fawbagi manungda vaccine kapa hauba ngamdana lairibasida mateng oinanabagidamang kendra sarkarna numit humni gi manungda vaccine dose lising humdraga manga piraklagani so hairi amaromda bharat sarkarna state singna piriba vaccine asi manghanba state tara gi manungda manipur mari suba mafam kalli leba asi gi oina kendra sarkarna pikiba vaccine dose sing manghanbagi sangda Lakshdeep na sada 9.76 oiduna khwaidagi mangjil thari masigi matungda Tamil Nadu na vaccine sada 8.83 manghali Assam na sada 7.70 amasum Kendra Sarkar na pirakhiba vaccine gi apunba Saruk ki sada 7.44 Manipur na manghali hainasu pawshin report tawraduna makhata na phongdorakli Makasa tarakpoina topa tentak pa pawa mana musayol ani lengdana lairuraba matungda petrol gi mamal paisa taraga manga diesel na taraga nipan hengale laiba asida numit taraga nipani thau gi mamal lengdana lairuraba matungda state na saraiba fuel retailers sing na malem gi oina thau gi mamal hengalakpadagi ngasi petrol gi mamal liter amada paisa taraga manga amasum diesel gi mamal na liter amada paisa taraga nipan hengale haina phongdokre amasum state na salaiba fuel retailer singna tholakwa press notification amagi matungina anauba sang asida petrol gi mamal asi housing delhi da liter amada lupa maudraga point yankhai ga manga pire masi hana lupa maudraga point nifu piramani haiki amasum diesel gi mamal na hana liter amada lupa marfuga paisa humdraga humdoi pirambadu lupa marfuga point maudraga mathoi pire haiki thau gi mamal asi local seller tax natragana bet khenabagi matungina state singi marakta amaga manadri India COVID-19 gi case wangna lairabasu thau gi demand aduma khantadri loinana malem gi kaithelda crude oil gi mamal asisu hengatkre April 13 gi leptana thau gi mamal asi mathakta haigatli haina phongdokladuna industry official amana hai Dubai crude oil asi barrel amada US dollar 2.91 hengat kre haina spaush na makata na phongdorakli makasa tharakpoina to pamaruiba paung tang myam da share tawjagi hojikti covid ki matamnina covid ki matang myam na samlakpa amasum kanagada ba khangjin bada paung tang myam da hapsage covid ki double mutant dagi saruk taraga manga hena misi mina thwan ba anauba variants ama south india ra thengnari laiba asida double mutant UK variants ki achauba pandemic ama mayoknaringai seraksida masidagi hena saruk taraga manga misi mina nanganba yaba anauba variants N440K India gi mafam kharada thengnari myam laiba asidani thengnari ba paw si myam section lamina si hainu Manipur top channel gi makedi gi myam da request tawjari amasum Center for Cellular and Molecular Biology CCMB gi scientist na haikibada N440K asi inau na thengnaba variants amani anauba variants asi mamangna thengnariba variants asidagi saruk taraga manga hena mapangan kali masu India ra hauji mayoknariba covid ki variants B1.617 amasum B1.618 asidagi hena mapangan kali amasum CCMB gi scientist gi maikai digi makha tana phungdok libana COVID-19 gi second wave asina laiba asida Maharashtra na khwaidigi hena saitheng phanglibani adubu South India da nariba masing asidi Maharashtra gi tangkhai ama phawba yawba natte su hairi
ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁꯀꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯔꯟꯗꯤꯞ ꯒꯣꯂꯦꯔꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ COVID-19ꯒꯤ ꯊꯥꯔꯗ ꯋꯦꯕ ꯑꯃ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯒꯅꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯈꯔꯗ नाइट कर्फ्यू चयोल लॉकडाउन तब COVID-19 केस असी हंथहनब ngamloi लेबा असिदा कोविड की इमरजेंसी अमा मायोक्नरिबसी नेशन वाइड शटडाउन तब खक्तना हंथहनब ngamgani सु हाइरि अमसुम हौजिक लैरिबा फिबम असिदा हॉस्पिटल सिंगी इंफ्रास्ट्रक्चर हेंगतहनबा वैक्सीन कापगी मसिंग असी हेंगतहनबा अमदि इन्फेक्शन की मसिंग असी हंथहनबा होनबा नतना लाइसेट असी लाक्सिनबगी अतोप लंबी लैरोय मापुंग ओइना COVID-19 की ट्रांसमिशन की चेन असी थुगाइब संगी मियोइबा मसेल की मरक्ता अमगा नक्सिनबगी चांग असी हंथहनबा खक्तना पॉजिटिव केस की मसिंग असी हंथहनबा ngamgani अकक्नबा मतम खरा नेशनल वाइड शटडाउन तब हाइबसी ख्वाइदगी हेना मथौ ताबा अमनि सुहाइरि अमरमदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना लॉकडाउन असी अरोइबा उपाय ओइना तौगदबनी हाना लाउथोखिबदु नकल कयादगी यानिंगदबा फोंदोकपा हौरे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना लाउथोखिबा वाफमदु मागी पार्टी बीजेपी ना लेंगाक सेशन तौरिबा स्टेट सिंगदा फावबा ngakna सत्ते ममांगी COVID-19 की फर्स्ट वेव तदी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना वार्निंग अमता मंगजौनना तौरंबा तौदना खुदक्ता नुमित 22 सुबना नेशन वाइड लॉकडाउन असी लाउथोखिबने मसिना मरम ओइरगा माइग्रेंट वर्कर्स सिंगना चानबा चिंजाक फंगनबगिदमक्ता रूरल एरिया सिंगदा सेंदुना अचौबा ह्यूमन क्राइसिस अमा थोखिबने अदुबो हौजिक लैरिबा COVID-19 की सेकेंड वेव की पैंडेमिक असिना खम थेंगना अवाबा मायोक्नरबसी फावबदा नेशन वाइड लॉकडाउन लाउथोकपगी वाफम लैत्रि करिगुमा लॉकडाउन लाउथोकलगना इकोनॉमिक डिजास्टर लॉकडाउन तौद्रगना पब्लिक हेल्थ डिजास्टर अमा मायोक्नरगनी हाइना कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड मेडिसिन इन्फेक्शन डिजीज स्पेशलिस्ट अमदी ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट ओइना लैरिबा कैथरीन बालिसना फोंदोखरे मागना मखाताना हाइकिबदा हौजिक मायोक्नगदौरिबनी हेल्थ अमसुम इकोनॉमिक डिजास्टर असिनी करिगुमा इंडियाना अनाबा मसिंग हेनगलकपा तारबदी मियामगी ओइना हेना खुदोंथीबमदी इकोनॉमीगी ओइना अचौबा अवाबा मायोक्नगदौरिबनी हौखिबा चयोल इंडियादा हॉस्पिटल सिंग ऑक्सीजन फंगदबगी वाफम कया टेलीविजन चैनल अमदी सोशल मीडिया दा फोंदोकनबा लैखरे हौजिकसु नोंमदा मियोय लिसिंग अहुमगी मथक्ता कोविड ना सिरि अदुगा मियोय लाख मरिगी मयादा पॉजिटिव ओइरि फिबम असिदा लॉकडाउन तौबा नतना अतोप्पा लंबी लैरोय US की टॉप इन्फेक्शन डिजीज डायरेक्टर एंथोनी एस फाउसीना इंडिया की हौजिक लैरिबा फिबम असे लाक्सिननबा होनबदा मतम खरनिगी ओइना शटडाउन तौबा हाइबसी यामना मथौ ताइ हैनसु फोंदोरखि अमसु मखा सथरकोइना तेंतक नतोप मरुइबा पाउ खर म्यामना पिजगे राजस्थान की प्राइवेट स्कूल सिंगी फी सादा तरागा मंगा हंथबा हौनबा सुप्रीम कोर्ट खानखरे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की मखादा लखटपा खोंथांग खुदिमक मियामगी याइफनबा ओइगनी हाइबा लैति हाइना फोंदोकपगा लोइना ngasi सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ना राजस्थान की प्राइवेट स्कूल सिंग ममांग सेगी लॉकडाउन मनुंगी माइरोइ सिंगी फी सादा तरागा मंगा हंतदुना माइरोइ सिंगना तंकक तरुक थोकना थिदोकपगी खुदोंचाबा लहननबा खंगनखरे अमसुम एजेंसीदगी फंगबा पावदुना मखाताना हाइ राजस्थान स्कूल रेगुलेशन ऑफ फी एक्ट 2016 असी लोगी वांगबदा ओइफम थोकप्रा नत्रगना स्टेट लेंगाकना प्राइवेट स्कूल सिंगी फी हंथहनबा थोकलिबा ऑर्डर अदो कदाई फावो सतनबा यागदोरिबनो हाइबा वाफमदा इंडियन स्कूल जोयपुर अमदी अतोपा कांगबुन स्टेट ऑफ राजस्थान अमदी अतोपा कांगबुगी मथक्ता थांगलखिबा पेटिशन अमगी हियरिंग सथरबा मतुंग हाइरिबा ऑर्डर अदो ngasi सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ना लाउथोखिबनिसु पल्ली अतोपा पावमना Visakhapatnam Misi mina sauna thokiba virus strain aduna hena sathiba makhalgi oiramba yai expert Andhra Pradesh ki Visakhapatnam city da COVID-19 na maram oiduna Misi mina paksana thokiba do N440K haina mingthon anabu makhalgi COVID strain oiramba yai amadi virus adugi mapangal adu hanadagi saruk taraga manga helamba yai haina Central for Cellular and Molecular Biology CCMB की एक्सपर्ट सिंगी मैकेदी फोंदोखरे अमसुम लोसिलापोइना तो पतेंतक पाव मनम हैदराबाद जू की नोंसा निपान कोविड पॉजिटिव ओइरे लेवासना COVID-19 की सेकेंड वेव मयोक्नबा हौरकपदगी मसिगी मयोक्ता अकन सेक्शन थौरांगसिंग लखलिंगगी सेरक्ता हैदराबाद की नेहरू जूलॉजिकल पार्क थम नोंसा निपान COVID-19 पॉजिटिव ओइरे हाइनसु पल्ली अतोपा तेंतक पाव मनम सुटी पीदबदगी रिजाइन तौखरे COVID-19 पॉजिटिव ओइरबी लोइनबी यंगसिननबगी दमक सुटी निबद
ꯄꯤꯔꯛꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯔꯥꯟꯆꯤꯒꯤ ꯁꯔꯀꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯁꯗꯔꯒꯤ ꯐꯝ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ APPS Provincial Police Service Officer Manish Sonkar Higher Authority da pham thadokpagi sorol pisinkhre amasum matai manau ado pikliba machanupi amakhak leibana Manish Sonkar COVID laina narabi loinabi yengsinbinaba kanasu leiti hiramasiga mari lainana Sonkar na permission phungdorakpada mahakna Ranchi gi Senior Superintendent of Police SSP Rohan P Kanai resignation pisikre amaramda SSP Ranchi na phungdorakpada hiramasi matang na ahanbada mangon WhatsApp ki khutang na mangon khangalakhi madugi matungna maki resignation gi hard copy ama phangki copy edu mahakna mathak thungbo officer singda sinakre officer Manish Sonkar na masa nariba loinabi amasum pikliba masanupi yengsinanabagi damak numit tarukni gi suti nikhibada suti pibigi muhutta panchayat mikhal gi duty thanaba silakhibani haina supali atoba pawamana lanai lockdown lauthokpagi mayokta Goa gi CM na local body singda warning tokre masa na jurisdiction manungda lockdown sing thamliba village panchayat sing amasu municipality singda warning tawraduna leibakpokpo numita Goa gi chief minister Pramod Sawantana makhoida essential servicing mathau tahonanaba appeal tokre chief minister na haiki hana plan tawba nataba sigumba lockdown singsina miyamna mipaiba pokhanduna state asida COVID-19 gi phibam lusil halakpa yai Sawantana wafam asi phungdoraklibasi government na thamba numit marini gi lockdown loiraba matungda village panchayat amasu municipality kayana ningthokaba numitegi makhoigi jurisdiction manungda lockdown thamnakiba matungdani haina pausna makhatana phungdorakde duga hojikoinati pausmi amata sa lusinjarage duga anaubu I paw leragadi मैम सोईदना अपडेट पीजरके मनपुर टॉप चैनल की मैकेडी की मैम शेयर तौजरी पाथोक्सगी सोईब लान की मैम पीगनी एंड थैंक यू